Oh yes, reka nizere ko mumeze neza aho muri hose mu bice bitandukanye. Niba utarakanda subscribe, kanda subscribe nona. Ngira ngo rero urabona ko aha ngaha nyine ni finali y'amagare. Hano ni mu gace ka Nyabugogo kabisa, aho igare ryazamukaga ryerekeza za Kimisagara rizamuka i Nyamirambo. Iyi rero niyo finali, niho mu kanya gato baza kwerekana umuntu wegukanye Tour du Rwanda. Aya nyuma urabona ko kabisa amagare arimo ahasesekaye, abona rwose bari gukorera mu matimu ku buryo budasanzwe. Ubona ko igare kabisa riba ryitabiriwe rifite umufana. Ndabona rero siporo zindi zigenda zirushaho kunanirana hano mu Rwanda, igare kabisa barishyiremo imbaraga. Igare nicyo kintu kabisa ubona ko abanyarwanda bisangamo kuruta izindi siporo. Urabona rero hari indege kabisa y'akajugujugu biri kugenda bikurikirana, imodoka ziherekeje amagare. Hano harimo iz'abakoca ndetse n'abasponsa b'amagare baba bari gukurikirana umukino w'igare uko uri kugenda. Aha rero ni muri Nyabugogo, amagare yazamukaga yerekeza za Kimisagara, ngira ngo murabibona. Urabona ko abafana kabisa bari babukereye, ni benshi kabisa, ni benshi cyane baba baje kwirebera igare hano mu gace ka Nyabugogo, ngo murabibona kabisa. Izo ni imodoka ziba zishinzwe gutanga ubutabazi mu gihe habayeho ikibazo, ngo murabibona. Imirimo iba yahagaze kabisa kubera igare riraryoshye kurireba, igare riraryoshye. Abana b'abanyarwanda bararinyonga, abana b'abanya-Eritrea bararinyonga kabisa. Mu minota mikeya, mu kanya kari buze kuza, baraza kuba batangaza umuntu wegukanye Tour du Rwanda. Yes, Tour du Rwanda rero ni irushanwa ngarukamwaka ry'amagare, aho hahuriramo abantu batandukanye baba basohokeye ibihugu byabo ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, bakagenda basusurutsa abantu banyonga igare, hanyuma finally bikarangira berekanye umuntu wayegukanye.